أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. غرباء 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 غرباء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين. لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من عباده وأمينه على وحيه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن صار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته واهتدى بهداه وسلم تسليما كثيرا مزيدا يتوالى. أما بعد فيا أيها المستمعون الكرام أرحب بكم أجمل الترحيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga balhulmat nagdurungog hamapon ini, magsama-sama kita nyo itukbal pa Allah subhanahu wa ta'ala in pagsarang sukul iban pamuji amuin masi-masi yarikatu biubos niya in ni'mat kabuhi sarta yattuna lima bayreng katu tanyo in amuin bulan sarayaw-rayaw bulan Ramadan amuin nakapagtag-ipon kita nyo pa Allah subhanahu wa ta'ala habulan yatto. In ini mga umat Islam, ni'mat dakula, pa mga bariman, amuin hidayatan sinasin Allah subhanahu wa ta'ala, tumunay, sin ginisan tiragbusan, ammal ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala habulan Ramadan. Dahil nga sabab yato, in sa sanyang manusia, lima baikan niya in bulan Ramadan, amuin nagbaribakkas hakabuhi niya, in bulan Ramadan. Nakakawa siya pangadjian habulan Ramadan. Amuin sa laggo-laggo pangadjian, amuin biyadiin siya magmabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nga sabiat mga kiyaulungan sin Allah, in ni'mat ini, ni'mat hidayat ini, amuin makaingat na kita magmabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sarang ini amuin misan naubos na yung bulan Ramadan miuklid na naikod na rin kato tanyo masi-masi tanyo pakayun in pagmabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hamahapon ini amuin pangadjian tanyo alamat sintiyayma in ammal ibadat halawman sin bulan Ramadan. Uno ba in alamat ini mga umat Islam? In alamat lang sin mga ulama, inna min alamati qabulil hasanat fi Ramadan ay yakuna al-mar'u ba'da Ramadan ahsana halan mimma kana qablahu. Bunal to dayng mga alamat sin tiyayma in ammal ibadat sin bar iman halawman sin bulan Ramadan amuin pag-ubos sin bulan Ramadan in kahalan niya labi marayaw na. Dahil sin kaaunan niya hawala pa di maratong in bulan Ramadan. Wa inna min alamati adamil qabul wa raddil hasanati fi Ramadan ay yakuna al-mar'u ba'da Ramadan aswa halan mimma kana qablahu. Adapon lang si mga ulama in alamat isab amuin wayruun tiyayma siulak rejected in ammal ibadat niya wayrun tiyay bulan Ramadan in kaaunan niya pag ubusin bulan Ramadan
magduruhon na inkangian niya. Atawa nagbalik na siya biyasin kain na tagna. Mangjulla pakabayan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Di tumunay sin ammal ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Inyat tuday nga mga alamat, wayruun tiyayma in amuin ammal ibadat niya halawman simbulan Ramadan. Wayruun na pindain kahalan niya. Wayroon nagbaribak ka sa kabuhi niya, amuin sumungin pag ang malibadat niya puas simbulan Ramadan. Gamayan magsusungin kajahalisan niya, magsusungin amuin pagmaksiyat niya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nga sabiat to amuin mga alamat wayroon tiyay mga umat Islam. Mga kiulungan sin Allah, habulan Ramadan, nabiyak sa kita niyo, mag-ibadat, nakaingat kita niyo, magmabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala. Manjari pagpuasin bulan Ramadan, tinggalan tanyo yato, ini pakaradyaan, wala tiyali marayaw sin manusia. Sabab, amuin kaaunan niya, puasin bulan Ramadan, sutsi na siya mga umat Islam, alhamdulillah. Yampun na siya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Manjari pagpuasin bulan Ramadan, magbalik siya biyasin kain na tagna, huminang sinlanggal sara, nataan tutuod, ini, liupas niya, amuin, mga karayawan na hinang niya bulan Ramadan. Amo na ini pagbaita, sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, rubba saimin, laysa lahu min siyamihi illa al-ju' wal-atash, wa rubba qaimin, laysa lahu min qiyamihi, illa sahar wa ta'ab. Matauday nga mga sila magpupuasa, wayroon na hasil nila. Hapag puasa nila, buat malaingkan, amurain uhaw iban sin hapdi. Matauday nga mga sila nagtunay sin ammal ibadat. Pagtarawi, pagtahajjud, pagsambahayang alaw man simbulan Ramadan, wayroon na hasil nila, buat malaingkan karuda, iban sin luug. Laul nila mga kiaulungan sin Allah. Sabab mayta, pagpuasin bulan Ramadan, tinggalan nila rayat to. Wayroon da amuin, nagmumpaat kanina in ammal ibadat. Alamat yat to. Sin wayroon tiyay mga kiaulungan sin Allah. Narindihay ni mga kiaulungan sin Allah, mahati taniyo, amuin, alamat sin tao, tiyay main ammal ibadat niya, amuin pagpuasin bulan Ramadan, makaingat na siya, magmabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala. In pag-ibadat niya, nanuituyan. Wala inahundong, misan niya tunay bulan Ramadan na naikod. Masi-masi, insub, iban baya niya, mag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yan mga umat Islam, alamat sintiyay main ammal ibadat. Pandukahan tanyo marayaw, amuin ginhawabaran tanyo. Apabila kita tanyong ginawabaran tanyo, masub na kita nyo pahinang karayawan, wayroon na baya tanyo, mahuskaw na kita nyo pahinang langgal sara, iniyan pagpakuyag kaw, iwan mamudji kaw pa Allah subhanahu wa ta'ala, amuin panghidayat, iwan sin pagtayma sin Allah ta'ala sin ammal ibadat mo halaw man sin bulan Ramadan. Adapun inlawan niya yato, amo yatuin makaulong-ulong, kalugian, pagpuasin bulan Ramadan, nagbalik sila biyasing kain na tagna, tinggalan in pag-ammal ibadat. Mga kiaulungan sin Allah, hawno na in pagduaatan niyo. Pa Allah subhanahu wa ta'ala, ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik. Ya Tuhan namu, amuin magpipinda-pinda sin pangatayan, patattapain pangatayan namu haakamamu. Hawno na inamuin, panginduatan nyo ito bulan Ramadan. Pagpuasin bulan Ramadan, tinggalan tanyo na pag-ammal ibadat. Magsambayang, di na kita nyo magsambayang. Amuin, pagsambayang ini, agama ini. Pagbasa Quran. Pagbaranja, marayaw kau magsumadya papagkahimumano siya. Habulan Ramadan, nabiyak sa kita niyo, amuin di lumabay ka ato tanyo amuin yadlawan buat malingkan sarang kita ni makabasa day nga Quranul Karim. Manjari pagpuasin bulan Ramadan, di na kita nyo magbasa,
na ini mga kiulungan sin Allah, amo na ini inamuin pagbaytaon sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaqulu sallallahu alaihi wasallam, ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal kitaba mahjura. Ya Tuhanku, in mga manusia kauman hinang nila na in Quran, papahuyan nila, biniin nila na in Quranul Karim, mayta di na sila magbasa sin Quran, di na sila magdil waktu humati sin Quran, na makabusong mga kiulungan sin Allah. Amuin mamarahi in pagbasa sa sin Quran habulan Ramadan sadya, makabusong mga kiulungan sin Allah. Na in amuin amal ibadat ini mga kiulungan sin Allah, in ini dilan kita aturan sin Allah subhanahu wa ta'ala bang biari mag-ibadat. Para man sin Allah ta'ala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Pagtag-ipon kau ya Muhammad, lamud na in ummat kita niyo ini insyaallah subhanahu wa ta'ala. Pagtag-ipon kau patuhan Allah subhanahu wa ta'ala, sahingga na sadya dumagpak kay mo in kamatay. Atawa, buwi pa kau, sumagawa, miyabot na kau papag-iyanon ardalul umur. Amuin naglian na manusya, na dahin dihay ni mabugto na, inamuin pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang padapon masi-masi in kasambusin pamaranan. Hat sadya nanay ko din bulan Ramadan tinggalan tanah, na makaulong kita ni mga kiulungan sin Allah. Ayaw biya ini mga umat Islam. Sabab misan pa biya diin intaud sin amal ibadat tanyo. Indayaw sin amal ibadat tanyo bulan Ramadan. Manjari pag-ubos sin bulan Ramadan na naikudmayan, di na kita nyo mag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Di na kita nyo kakitaan halom sin masjid sumambayang 5 waktu. Nagbalik na kita nyo pa amoy maghinang sin langgal sara. Makuhila yato mga umat Islam. Malubo yato mga kiulungan sin Allah. Malubo. Manjari na lupas sa dyan luog tanyo, nagamal ibadat bulan Ramadan. Sabab, in Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita nyo mga umat Islam. Piyati kita nyo marayaw. As-salatu imaduddin. In sambahayang yan, in iyan mga hag. Sin agama. Sambayang 5 waktu. Faman aqama faqad aqamad din. Naisiu-siu intimunay. Tindog niya sambayang 5 waktu. Sabon natud na tindog niya na inagama din doon na ginawawaran niya. Waman tarakaha faqad hadamad din. Naisiu-siu intiminggal sin sambayang 5 waktu. Tan tutud na lungsad na rin doon kaniya inagama. Namataud biya ini. Mga katautay manguran tabiya dakuman, habulan Ramadan, makuyag kita. Magkita sin masjid hipu-hipuan. Sa kaula-ula, ako na kung Jumaat, sa kahaba waktu yung taod sin jamaah. Manjari, pagtaikod sin bulan Ramadan, ando kayo lumisan in chinyilas niya, di nakakitaan. Hauno na, in mga bangsa muslimin, magsasambahayang habulan Ramadan. Hauno na. Mga kiaulungan sin Allah, tumtumuntan niyo, sa lugay, yariin kabuhi taniyo a dunya, masi-masi kita niyo diaraak sin Allah subhanahu wa ta'ala, mag-amal ibadat. In amuin, mga lawang sin karayawan, masi-masi ukab, misan in bulan Ramadan, yatto na nanaykod kato taniyo. Dahil di hay ni, hauno na in mabaya sin karayawan. Mga kiaulungan sin Allah, ayaw kita niyo mahinang amin mga sangi-ngi na mga manusia. Hinda siyo ini mga kiaulungan sin Allah. Laong si mga ulama, bi'sal qaum, sangi-ngi na mga manusia, alladina la ya'rifuna Allah illa fi Ramadan. Amin, makaingat adya sila, magtuhan, magtag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala, habulan Ramadan sadya. Sangi-ngi na mga manusia, mga kiaulungan sin Allah. Sabab mayta, sa kaula-ula in piyagtag-ipunan nila, amuin bulan Ramadan. Bukun Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab bang Allah subhanahu wa ta'ala na intuhan. Habulan Sawwal ini,
Allah subhanahu wa ta'ala masih kita nyo diarak mag-ibadat. Bang biadiin kita nyo dia ka bulan Ramadan, masih inda akan ka to mag-ibadat a bulan Sawal, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah. Na may tao mundong in pag-amal ibadat. Hat sadya na naikod in bulan Ramadan. Mga kiyaulungan sin Allah, Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala, kaya nga subuhan siya. Qila lahu, ya imam, ma taqulu fi qawmin idha aqbala alayhim Ramadan ta'abbadu, fa idan sarafa anhum Ramadan, adu ila ma kanu alayh. Ya imam, unuin hukuman, unuin hikabis saramu mga sila manusia. Apabila sumudin bulan Ramadan, mag-ibadat sila, Masya Allah. Magsambahayang 5 waktu, Allahu Akbar. Magpuasa. Kataan ibadat. Manjari pag-igsin bulan Ramadan, kalupahan niya to katanin pag-ibadat. Magbalik na sila biyasin kain na tag na di mag-ibadat. Gamayan maghinang sinlanggal sara, maksiyat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Unoy na Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, a'udhu billah, magpatilibo na ko pa Allah subhanahu wa ta'ala ding hakangian si mga manusia yan. Haulai ubbadu Ramadan walaysu ibadan li Rabbil alamin. Sila na yatto in mga ipon sin bulan Ramadan. La ilaha illallah. Karena intiag tag-ipunan nila bulan Ramadan, bukun yung tag-ipunan nila Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan Rabbul Alamin. Dahil nga sabi at mga kiulungan sin Allah, in amuin daakan kato mag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala, masi kita nyo diaraap. Misalnya tunay bulan Ramadan nanaykod. Sabab karena in kita nyo yari kita niwa dunya, ampain dunya ini mazra'atun lil akhirah. Panghianuman ini para hakabuhi tanyo hadlaw akhirat. Tumtumun tanyo mga kiaulungan sin Allah. Halugay in zaman yari pa. Halugay yari pa kita nyo along dunya, masi kita nyo sarang tumunay sin amal ibadat. Sabab karna in kita nyo mag-uwi kita nyo padlaw akhirat. Nawa nga bulan Ramadan, himundong na yung pag-ibadat. Biyadiin na, in kaunan tanyo bulan Sawal. Wayroon na sambayang, wayroon na karayawan na hinang tanyo. Na mga kiulungan sin Allah, tumtumun tanyo, in pangumulan, haupu dah. Puas kawan tahun, pakaiman tahun, wayroon na kita nyo rin diya dunya. Dahil nga sabi at yung piyangayo kato sin sara, maglugto, magibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ha bulan Ramadan, misalnya tunay bulan Ramadan na naikod. Tumtumuntan nyo lang si mga ulama, gadan tuwaffan nufusu ma'amilat, wa yahsudu zari'una ma zara'u. In ahsanu, ahsanu li anfusihim, wa in asa'u, fabi'sa ma sana'u. Mga kiaulungan sin Allah, konsum, unin konsum ini, adlaw kiamat, magtumbasin kakahinang. In mga sila mag-uuma, apabila mabut na yung waktu pag-aani biyayan, pagbubungasin pianum nila, mag-ani na. Apabila in kiyatanum tanyo rin diya dunya, amal ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala, inya tu karayawan paginawawaran tanyo. Sumagawa apabila in kiyatanum tanyo, den dia dunya kangian, tan tutuod, sangi na, inahinang tanyo paginawawaran tanyo. Sawab magbalik da kato tanyo, in kangian na hinang tanyo. Dahil nga sabi at mga kiaulungan sin Allah, dahil nga mga alamat sin amuin tiyayma, in amal ibadat abulan Ramadan, amuin maingat na kita ni magmabuka pa Allah Ta'ala. Di mabugto in pag-amal ibadat pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaano ay padimatong bulan Ramadan, in sambayang mubiyayan, atinya pardo sadya. Pagpuwasin bulan Ramadan, masub na kao.
magsambayang kasunat-sunnatan, inwitir mga kiulungan sin Allah. Habulan Ramadan, Masya Allah, perfect. Inwitir mo. Manjari pagpuasin bulan Ramadan, tinggalan mo na. Ayaw mga kiulungan sin Allah. In bulan Ramadan, madrasah, pagpangadjian taniyo, bang biyadiin, maglugto, mag-ibadat, magparayaw sin pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Banga bulan Ramadan, dum-dum kaya kausan taniyo, magwitir, Masya Allah, misan puas na yung bulan Ramadan, masi-masirian siyara, in pagtunay sin witir, sampay biyayta, sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yuhafizu ala al-witri illa al-mu'min. Wayroon mamarihala, tumunay sin sambayang witir yan, buat malaingkan barimanda. Allahu Akbar mga umat Islam. Habulan Ramadan, nabiyak sa kau magtahajjud. Sampai amin kahinapusan ng pudum. Sabsin jiyahan min Laylatul Qadar. In karu wala kau nag-asip. Sin karu nagtahajjud ka mo, Masya Allah. Manjari pagpuasin bulan Ramadan, tinggalan mo na. Ayaw mga kiulungan sin Allah. In pagtahajjud in iyan, malaggo, karayawan, sampai biulan sangan kita nyo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, alaikum biqiyamil lail, fa innahu da'bus salihina qablakum. Tunayan niyo, paginang kamu qiyamul lail, pagtahajjud kamu, sambayang tunga dumyaun. Sabab iniyan mga adat, sifat yan sin mga sila tao salih, hana ummat na kaunayat to. Allahu Akbar. Wa inna qiyamal layl, sarta damikyan in pagtahajjud ini, pagsambayang puas tunga dum, uno ini, kurbatun ilallahi ta'ala. Hikasuuktan niyo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Wa manhatun lil ithim, wa manhatun anil ithim, sarta mamagang ikatu tanyo, day ngamuin paldusahan, huminang sinlanggal sarak. Wa takfirun lisayyiat, sarta ikakiparat, sinamin mga pardusahan. Uno pa hindi ita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa matradatun liddai anil jasad, sarta in pag tahajjud ini hikasulak malayo sin sakit dan dia kinawabaran tanyo. Sumambuin pamaranan tanyo mga kiulungan sin Allah. Wa ibiayan dayaw, dunya akhirat, inda akan sin Allah subhanahu wa ta'ala mag-amal ibadat. Manjari, tinggalan tanyo pagpuasin bulan Ramadan, la ilaha illallah. Habulan Ramadan, nabiyak sa kita nyo magpupu sin dila tanyo, maghilalaungan sin mga piyanglangan, lukat lambing, luklog lama, sin paglimot, sin pagpitna, sin amuin pagdara, suy-suy, way kapuspaidahan. Nabiyak sa kita nyo magdikir sa Diyap Allah subhanahu wa ta'ala. Manjari pagpuasin bulan Ramadan, magbalik kita nyo bising kayo natagna, na ayaw mga kiulungan sin Allah. Sarang datuod amuin magbaribakkas katu tanyo, in amal ibadat tanyo bulan Ramadan. Sabab inyan amuyanin alamat. Alamat yan sintiyay may amal ibadat mo, apabila di mayaw in kahalan mo pagpuasin bulan Ramadan. Di mayaw in pagsumadya mo, papagkahi mo manusia, simung in lasa mo, in ulong mo, pa mga sila miskin, sabab kya na naman mo, inamin pagka na naman nila, uhaw iban sin hapdi, dahil nga sabab yato, pagpuasin bulan Ramadan, wala na bugto yung pagbaranja mo, in pagkamura mo pa mga sila, magpakaungkaw, subhanallah, alamat yan, sintiyay main amal ibadat, habulan Ramadan. In pagbakti mo padwa maas mo, magsusung pagpuasin bulan Ramadan, in lakutabiat mo, addat palangay mo di mayaw, pagpuasin bulan Ramadan, in iyan alamat pagpakuyag kaw, tiyay main amal ibadat mabulan Ramadan. Nakaingat na ko nagmabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala, ang padapon pagpuasin bulan Ramadan, saliway runda,
Kaya lupahan na indahan harap pa masjid. La ilaha illallah. Ayaw mga kiulungan sin Allah. Sabab ini misan biadiin pa in amuin pagmuhut ta sin karayawan di tana kabatukan. Apabila tiyay kuranta inamuin pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab in maksud mayta kita diaksin Allah subhanahu wa ta'ala mag-ibadat, in maksud supaya magkasanyangan kita dunya labi luba hadlaw akhirat. Na mataod laong tabiya dakuman. Pagpuasin bulan Ramadan, tinggalan na yung pag-amal ibadat. Sabab na busy na. Sin amuin parhiyasan dunya ini. Wayroon na waktu nila magsambayang. La ilaha illallah. Ayaw may nang biyay ni mga kiulungan sin Allah. Bang insabab mayta kita, di na kita maka-alup sin pag-ibadat pa Allah ta'ala sabab sin paglawakan rijiki na inini kasaan dakula. Sabab, liyawag naglawag kaw sin rijiki. Manjari kya lupahan mi magdirihil rijiki. Allahu subhanahu wa ta'ala. Hangkan sa makakita kaw biyayaun ha zaman taniyo. Yaun in rijiki. Sumagawa, wayrun kya pagkasanyangan. Sabab mayta, wayrun barakat sinamin rijiki niya yaun. Sabab tiyay kunan, kya lupahanin magdirihil rijiki. Na, mga kiulungan sin Allah, way biyayan ni sin kahalan. Kita nyo yung zaman tanyo biyayaun. Bang paamuhon, magsusungin nikmat, magkukusugin ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sumagawa, duga ingin jimajatu. In manusia tiap-tiap ang kataw biyayaon, in sasakatan sadya, na indakinis. Mabaya kau kumita sa sakatan Montero, on Fortuner. Fortuner, on Sportivo. Ginisan, sakat Adventure. Navara, Ranger. La ilaha illallah. Way nina dayaw sin kahalan iban sa sakatan maamu. Iban motor pabiyayan. Manjari malit pa. Hasambahayang 5 waktu. La ilaha illallah. In pagtutukan sin tiap-tiap ang katawa waktu biyayaw nini. Mahang na bukon aircon. Iban kutsyon maamu. Manjari hawaktu pajar yaon. Di makabati. La ilaha illallah. Haununing pagsarang sukulta. Pa Allah subhanahu wa ta'ala mga nikmat kaya hanughara kato tanyo. Ini mga umat Islam, musibah yung biya ini. Musibah. Sabab in nikmat sin Allah ta'ala pabila di tanyo pa kayon. Amo ini kakusog sin pag-amal ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ini mahinang siya siksa. Maigin barakat. Gamayan. Hikajul jana pamanusia. La ilaha illallah. Sampai dagpakan na siya sinamuin, kamatay niya. Naligap siya sinamuin, parhiasan dunya. Na mga kiulungan sin Allah, in Rasul sallallahu alaihi wasallam, piyahati kita niyo asal. Wallahi mal faqra akhsha alaikum. Ibut pa Allah, bukun ka miskin in kabuhaan kurun kaniyo. Walakin akhsha alaikum an tuftaha alaikumud dunya. Fatatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikakum kama ahlakathum. In kiabuhaan ko kanyulong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in maukab in kalawang-lawangan sin parhiasan dunya doon kaniyo. Sampai unin hinangon niyo maglumba-lumba na kamu. Mag-apasin parhiasan dunya kalalamihan lumabay sadya. Biya sin nahinang sin ummat na kaunayat to. Kaya lupanin pag-amal ibadat. Unin jimato, najuljana sila. Najuljana sila biya sin kajuljana. Ha ummat yatto. La ilaha illallah. Mataod biya ini mga umat Islam. Bang muasubon, na busy na biyayan. Ubus na bulan Ramadan. La ilaha illallah. Mga kiulungan sin Allah. Sampai on mga atin niya narako nag-meeting biyayan. Laong niya biyanin maglagusaha wajib biyayan.
Nabunal sa to, wajib yan. Sumagawain manusia ini, pagsamba yang 5 waktu, di tumunay. La ilaha illallah. Main kan wajib dahil sa sambayang 5 waktu. Na, kita nyo namin, matipuin manusia sin parhiasan dunia. Kalupahan niya, amuin, pangadjian habulan Ramadan, amuin kaaunan tanyo habulan Ramadan, uno. Intiyo tumtum tanyo, amuin kabuhi tanyo adlaw akhirat. Nagpuasa kita niyo, nagtarawi kita niyo, nagbasa Quran ng indua. Sabab, natatali tanyo yung kabuhi tanyo adlaw akhirat. Manjari pag-ubusin bulan Ramadan, masira. Kaya lupanin pag-amal ibadat, na mga kiyaulungan sin Allah, mga manusia biyainin kahalan, amuin, wala nagbaribakkas doon kanilang bulan Ramadan, alamat sinwair untiyayma, amal ibadat nila, wal iyadu billah. Pagsiga mga umat Islam, habulan Ramadan, kaya tinggalan na bulan Ramadan sabab liangan makamudarat pag ginawabaran manjari pagpuasin bulan Ramadan masira kawayan din doon la ilaha illallah ini humajat amuin cikun pag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala sawa apabila kaya ingatan min pakaradyaan yan di ikamumpat kayo mo gamayan ikamudarat kayo mo sin ginawabaran mo sin pangalta mo iman sin pagkay mo manusia maka hanglup sinamuin napas mo yung pagsigahan. Apabila kaya ingatan mo ng pakaradyan ini, di kamumpat kay mo gamay ni kamudarat kay mo. Pag-uus masira ka uminang sin iyan, la ilaha illallah humajat pag-iman mo, hatulon mo. Iban humajat pag-ibadat mo, hatulon mo. Sabab iyan, di nga mga alamat sinamun wairun tiyayma amal ibadat. Sabab bulan Ramadan pangadyan sa lagu-lagu kato tanyo rin dito hato bang biyadin pataallo kun tanyo pangatayan tanyo. Hawal napsu tanyo pakabayan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sa bulan Ramadan ayaw pa ka inamin tinggalan tanyo inhiyaram. Misan inhiyalal di akita nyo patinggalan. Sabab may supaya pagpuasin bulan Ramadan, maingat tanyo na ini pataallukun pakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Maingat na kita nyo umatubang pag ginhawabaran sin kita nyo amuin yaun halawm niya inhawal napso mangdaak pahinang langgal sara. Wa innan nafsa la ammaratun bisu illa man rahima rabbi. Para man sin Allah ta'ala piyahati kita nyo asal sin kari asali sin manusia tan tutudyaun hawal lapso niya harin halom sin ginawabaran niya mangdaaki kanya huminang sin langgal sara. Amo yan yung kari asali buat malain ka ni siyo-siyo na sadyang kia ulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala amin mapupu niya na amin hawal napso niya pahiyaram sin Allah subhanahu wa ta'ala alamat sin tiyayma amal ibadat niya bulan Ramadan sabab nagbaribakkas amuin bulan Ramadan nakabuhi niya nakaingat siya magmabuha pa Allah subhanahu wa ta'ala sabab biyayta sin Allah ta'ala pangadjian hikmat may takita nyo piya wajib katutan yung pagpuasa la'allakum tattakun supaya kamu makapagmabuha pa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kiyaulungan sin Allah laong Imam Fakhruddin Ar-Razi rahimahullah i'lam man arafa fawaid al-ibada taba lahu al-ishtighal biha wa thaqula alayhi al-ishtighal bighayriha. Kita niyo mga umat Islam laong sinambuk day nga mga ulama Imam Fakhruddin Ar-Razi rahimahullah ingat talong niya bang mo kiya na naman na kiya ingatan na inlanab kamumpaatan sin pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala unin jumatu bang ini kaingatan sin manusia magsusung baya niya sub niya huminang sin amal ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala sarta di na siya maligap
sin uno-uno pakaradyaan. Amura intiyatali niya bang ibiyadin mag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kiyaulungan sin Allah, in bulan Ramadan, inyatto hati niya, hipo sin karayawan in bulan Ramadan. Tamba manamba intong baspahala. Supaya ka na naman tud sin kita nyo mga bariman. Indayaw mag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nga sabiat to, intao, balakal mga umat Islam, in ipatun niya. Ayaran niya, in ibadat niya sa lagu-lagu. Habulan Ramadan na hinang niya. Sawab amuin luto niya dahon mga rapa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kiaulungan sin Allah, biyog sakita nyo inata nyo pasikaan in kaunan tanyo sutsi di nga paldusahan. Manjari limugay man na diya dunya aun na waktu magpakalanggal sara in mano siya nakapuadam hinang sinallahu ta'ala in bulan Ramadan hasupaya pagpuas in bulan Ramadan in kaunan nila yampun sila katan sinallah subhanahu wa ta'ala sutsi-sutsihan sila na manjari pagpuas in bulan Ramadan magmaksiyat na pa Allah subhanahu wa ta'ala la ilaha syai'un la yaqiluhu linsan pakaradyan wala tiyali marayaw sin manusia. Mga umat Islam biada si magdakdak biyayan. Yaun intamak habadjo manjari diakdakan biutangan sunrocks bleaching whitening manjari lain dun men limanu na miuti na himamut na diawnihan pa pagubos yato ampat na nyo hilublub magbalik papasakan kaunon sinakalimbiat ng mga umat Islam na indusa maksiat pa Allah subhanahu wa ta'ala inyan tamak mga umat Islam tamak yan haka akabu aginawawaran taniyo tamak halong pangatayan taniyo na alhamdulillah ubos na yung bulan Ramadan nakatunay kita nyo ang malibadat andu ayaran tanyo to amo hindi siya makuhila di siya makuhila sin pagmaksiat pa Allah subhanahu wa ta'ala sabab dahil nga mga alamat tiyay main amal ibadat lang si mga ulama jazaul hasanati al hasanatu ba'daha intong basin karayawan sumunod kanya kasunuran da siya sin karayawan na isang amal ibadat amo yan alamat yan sin amal ibadat tiyay ma sin Allah subhanahu wa ta'ala magduruhun indayaw mo mag-ibadat mo Allah subhanahu wa ta'ala sampai biyata si mga ulama bangkaw mawaya kumita sinamuin masigla tiyay masin Allah ta'ala ng malibadat amuin mga sila siunuran nila in ang malibadat habulan Ramadan sin pagpuasa unong adlaw habulan Syawal biya ini amuin biyata si Rasul sallallahu alaihi wasallam dahil kan Abi Ayyub radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal man sama Ramadan thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahar rawahu Muslim isiyu-siyu inna muasabulan Ramadan ampanya piasunuran sin unum adlaw habulan Syawal biya ini sa kaula-ula napuasan niya in laum sin katibusan sinang katahun yaon Allahu Akbar way biyan lagu mga umat Islam ini niday nga mga alamat sintiyay main amal ibadat ng si mga ulama sabab atinya kaya sunuranda sin karayawan na isab nabiya ini mga kiulungan sin Allah hindi akan kato sin Allah subhanahu wa ta'ala amuin magtag-ipon kaniya lang si mga ulama kun Rabbaniyan wala takun Ramadaniyan hinangain ginawawaran mo magtatag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala bukun magtatag-ipon habulan Ramadan sadya na mga kiulungan sin Allah in Allah subhanahu wa ta'ala nabiyaitaan kita niyo faida faraghta fansab wa ila rabbika farghab apabila kau maubos na sinhinang mo pakaradyaan dunya pagtuyo kau sin pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala lang si mga ulama pagubos mo maghinang amal ibadat lawag na kau isab sinambuk ibadat inangun mo pa Allah subhanahu wa ta'ala sa amuyan inamin maksud may tagaw piya panjari sin Allah subhanahu wa ta'ala
Ayaw mahinangin dunya ini para sa babansin kalupahan tanyo yung pag-amalibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab ingkatanda hindi ini lumabay sadya. Adapun unin labi marayaw iban tatap kakal dito hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nga sabi ito paraman sin Allah ta'ala, wa ila rabbika farghab. Tudyo patuhanmu Rabbul Alamin, magwat-wat kau. Muhuta in amuin sarayaw-rayaw, tungbas pahala kawi sarayaw-rayaw hadlaw akhirat. Mga kiaulungan sin Allah, malago pagsarang sukultan nyo pa Allah subhanahu wa ta'ala, amuin, nakaabot kita nyo sin bulan Ramadan, naampun kita nyo sin Allah subhanahu wa ta'ala, halawman niya, manjari hati niya, di akan katutan niyo, amuin ayaran ini, simpag amal ibadat da. Sabi na halian tanyo, hati niya, kuno waktu, kuunsum kunisa, dumagpak katutan niyo, ajal tanyo, na murah-murahan, bangin kaunan tanyo, nanuituyan da, nagibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala, misan niya tunay bulan Ramadan, sadya yung ginawabaran tanyo, mangarap pa Allah subhanahu wa ta'ala. In makabuka, apabila kita nyo nagbalik palanggal sara, dagpakan kita nyo sin kamatay, in kaunan tanyo mapatay kita nyo, haway roon na kapag tawbat pa Allah subhanahu wa ta'ala, hama puas kita nyo na ampun habulan Ramadan, na pamiyatay kita nyo hamuin, way roon na kapag tawbat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kiyaulungan sin Allah, pasandungan nyo ba papangatayan nyo? Apabila in malakal maut nag-text kato tanyo katan. Nag-text kato tanyo katan long si malakal maut, al-an akbidukum. Biyayaon lang niya, kawaon ko na niyawan niyo. Patayun ta na kamo long si malakal maut. Upaman niya mga kiulungan sin Allah. Sumagawa long si malakal maut, nag-text nagbalik. Hisiu in mabaya sin extension. 1 month. Hangkabulan. Hati ko katan, kita nyo ni mabaya, ang kabulan katan. Hang kabulan extension, nung si malakal maut. Mag-reply ka mo, yes katan. Hati ko katan, kita nyo, agad ng ginawabaran ko, yes. Extension 1 month. Uno ininanguntan nyo, kumpas nyo, alam sin hang kabulan niya to. Allahu Akbar. Maray, cancelon ning katan, appointment. In mga flight, mga duwang-duwang hula, karena mag-enjoy. Sabab mayta, ang kabulan da kumanin luway-luway rin diya dunya, unin hinangon, magtag-ipon na, mag-ibadat, magsambayang 5 waktu, magtawbat pa Allah subhanahu wa ta'ala, magtunay na sin zakat, magtunay na sin baranja, sadaqah, Allahu Akbar, mga yung nakamaapan, ingkatan, hinangon na mga umat Islam, tinggalan na yan katan, pariyasan dunya, na, hadalam dia ini mga umat Islam tumtumuntan niyo. Bang uno inatali tanyo, hinangun, amal ibadat ginisan, pagtuyuan tanyo na lom sinang kabulan, hinangun tanyo na biyayaon mga umat Islam. Sabab in malakal maut, bukun, in pagdatong niya hatang kabulan, tarkadjut mga kiulungan sin Allah, wayruun pagbayta mga umat Islam. Hangkan salong sin syiir, ya man bidunyahu ishtaghal wa gharrahu tulul amal, al mautu ya'ti baghtatan wal qabru sundukul amal. Ya kau naligap na sin pagdunya, nangarap sin kawi dunya, sampai kialupahan mo in ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala, tumtumain kamatay dumatong tarkadjut. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kahinapusan mga kiaulungan sin Allah, in malakal maut, simud dimatungkan Nabi Allah Dawud alaihi salam. Kahinapusan, mura-murahan inini pamintangan kato tanyo amuin, manuito yan yung pag-amal ibadat tanyo misalnya tunay bulan Ramadan. Waruya anna malakal maut dakhala ala Dawud alaihi salam. Di matong malakal maut ka Nabi Allah Dawud alaihi salam. Laong sin Nabi Allah Dawud alaihi salam, man anta? Hisiw ka lang niya. Laong sin malakal maut, man la yakhaful muluk. Apo na inilaong niya, inway kabuhaan mga tao kawasahan. Wayroon pagharon ko mga tao sultan.
wala yamtani'u minal kusur. Ako na ini hindi makapagang kako, misan biyarin taas, misan biyarin pahunsin astana, bang zaman tani misan biyarin taas sin bay, di makapagang kakusuron kura. Wala yakbalur rasya, ako na ini hindi magtayma sin tatangdanan. Allahu Akbar. Laung sin Nabi Allah Daud alaihi salam, faida anta malakul maut falimasta'adda ba'du. Bang ikaw na lang ni malakal maut, may ta kaulaw niya, wala law niya nagbayta, sin pagdatong mo, supaya makapagsadya law niya. Unin aki sin malakal maut, ya Dawud, ay na fulan jaruk, how no na ikuan, pang daigbay mo, ay na fulan karibuk, how no na ikuan, lasya mo, kampung mo, nang sinabi na Dawud alayhi salam, kadmata, nawapat na sila, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Unin akisim malakal maut, ya Dawud, alaysa laka fi haulai ibratun litasta'id. Bukun pa kain sila yat tumapatut na kay mo, hasupaya kau magsadya. Sin pagdatong ko, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Mga kiaulungan sin Allah murah-murahan, ya pagbarakat sin Allah subhanahu wa ta'ala, iwan ya pagmumpat sin Allah subhanahu wa ta'ala, in kapangadjian tanyo hawak tumapon ini, amuin, hati niya, misalnya tunay bulan Ramadan, timay kud kato tanyo masi-masi in sub, iwan bayat tanyo in paglugto tanyo, mag-ammal ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala, karena iniyan, dahil mga alamat, tiyay ma sin Allah subhanahu wa ta'ala in amuin ammal ibadat habulan Ramadan, ada po ni mga sila amuin tiyay kuran nila yung pag-ammal ibadat pagpuas bulan Ramadan, ando magtawbat magbalik pa Allah subhanahu wa ta'ala, mag-ibadat maglugto sa binhalian, ada kala konsum ko ni salita nyo kaingatan, dumatong in malakal maut, in kita nyo halawang maksiyat pa Allah subhanahu wa ta'ala, wal iyadu billah. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا إنه الغفور الرحيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.